etsa tempeleng a batla go ithapella o fihlela moprofita modimo a re ho yena o tla taba ho fihlela neng hai hobane na batla ithapella sa batla ho jwetsa moprofita mathata a hae ke afe a re o tla taba ho fihlela neng wena moprofita ke a inahanela fela hore a yena o tawela ka batho a re yela mosadi o tla taba ho fihlela neng a jwale a nna a bale ya ntho na tshwantse o entse kgale ya ho jwetsa moprofita taba tsa hae le tlhoko tsa hae moprofita se ke le teng yena oh doctor my dog teng ke nna yena doctor my dog moprofita wa ka doctor my dog teng ntate ke nena doctor etsa ntho e ratang ka doctor e hlile ke tsatsing ena ke o tloela fela ha ke tlo tima radio doctor we moprofita e re ke o jwetse taba tsatsing lena hoseng ka bo 9:30 mme Malerato wa nletsetsa fonong utlwa fono sir ke hai kana go tsena ha ile sonta tjena ha nke be ke fumane di-call one batho ba nletsetsang ba tseba gore ke ba rutile hore sonta don't call me on Sunday can't do that Malerato ha letsa Malerato ya tshepa o mametse monnoti o batla kereke ya Dr. November au bana hore na yo ka ke re me Malerato haeba mono mo teng o ntse o kganna koloi tsamaya o ye Bloemfontein ha mogwa wa Bloemfontein o le teng ke mo tla kopana le Dr. November ke re ha ile diphaposing tsa gaso ne ke le file monyetla sonta se fetileng empa ba tshwanang le wena tje ba tshabile hore batle ka re ene jwale moya wa modimo wa dula ho dima Dr. November a bua ka tsabo ke re jwale wena o mpatla kereke ya Dr. November ka jeno ke re no ya Bloemfontein ha so ka ba gona hore a bule maserukwana o ntsa le tsileng ka nnete e yang hona ka mo nnete ke hona o tla tseba mo fumana Ka tete ka nnete wa tseba ye re di taba tsa hae ha ke dinana ke utlwa ke frikana mme ha le teng mo o tle ke re TY ha se hole TY ha se hole le Maseru ke ha le teng mona o tseba hore ha le teng studio mona o robala mona Maseru then Monday o tla tseba hore o tla tseba hore o mmone le kopane le yena na moprofita ke tlo jwetsa Sephiri ke leboa modimo ka batho ba rolo yang doctor modimo ba hlonolofatse doctor ska hlonolofatsa baloi ke ba hlonolofatsa ntate he ha mmoho le batho ba thusang hore lawyer doctor ba lata meriana ho bona doctor ntate modimo ba etsa ntle batho ba re ba rolo yang he doctor a ba etsa ntle ntate wa tsoba mo mamedi diqaphela ka la Facebook ke la Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life mo le ona jwala ka kena le qapela ka ke life ke santse ke pheta ke re modimo ba etsa hantle batho bana ba rona ya hela doctor a tswa ke ba ratela mo profeta doctor ona ntho tse pedi tse ke hlomphang batho bano ka tsona ya pele ke a o rwala dieta haeba ba batla ho bona bophelo ba hao ba bolahletse matsoyi ba tla o rwalla dieta okay ba kalame wa bona hona jole ke kgola nna le wena re so fihli ke kae bana ke kae re ka re ke kae mo so bang o fihla teng China a re be haufinyana ke kae bo Thabazimbi kapa ke kae bana Maputo a se fiti Swaziland okay also fiti Swaziland motho ya batlang mo bona bophelo ba hao bo lobokane ha ka utlwa ho thona le ngaka ka mothusa o lobokanya bophelo ba hao okay doctor wa ya Swaziland okay doctor ntate batho ba lobokantse maphelo a rona ha ba o kila utla motho ke ka o palamela ya ke ne ke ipoleleng ke wa itse mapolelong ya batho ba reng ke tla o palamela ene ile ke tla o patala a re ke tla o patala ke a bobedi ne ke tlo bua ka yona ya pele re ya palamelwa ya bobedi re ya patalwa hai bolo rona mo profeta
ba batlang thuso re bana ba paqameng disofe le di mabete re hlabile mankokwana ona o jere re tlo letsa re batla thuso ka mehala le ka di-WhatsApp le ka WhatsApp ba WhatsAppela mehlena tate moruti ne ke kopa o nthuso mathata ka mangata ka WhatsApp ntate ka WhatsApp ke be ke ipotsa jwale ka WhatsApp momamedi ke tlo o thusa jwang ke o thusa jwang ka WhatsApp tatiso ke re batho bana ba re loyang ha ba hlonolofale e se ka re le ka kalamang ebile le tlo ka di maletsente o nna ke tla lefa lona batho ba palamelang batho ba bang ke ratela ntho e le ngwe lona ba loya le botswa ebile le ka 12 o'clock o ka moloi mo fe moriana o mo jetse ka 12 o'clock o tsoa o lo tshela gating ya mamang ba tlo tswa ka 12 o'clock o ntate ba lo tshela gating ya hao tlo runa bana ba ntate modimo. We are too comfortable ntate moruti. We are mo profeta we are so much comfortable re comfortable le ka tsela e tshosang re comfortable o bona ha bana lengolo la Maraka chapter 5 verse 25 le bua ka mosadi ya no phalo ya mati ke ya monga batho ba ileng ba sotla jwala ka batho ba re mametse ngwana jwala mosadi yo o sutlwe ke ntho e lengwe wana mo mamedi wa karatang ya o hana o ya o morena Jesu le a sa tlote Jesu ke montsha tsa bolazaro haya ya ba motjano ye mosotli ya ba wa sotla for 12 years ntatana le phalo ya mati e sa fele 12 years ana le phalo ya madi sa feleng bo malerato motho bone ntate batho ba mo profeta Bloemfontein ke mona hona le batho ba yang fela ba lo reka diphaso hona le batho ba tsa di-grocery la batho haeba motho a qakile ba tla thuso ke nya ka mothibelang ntate o nyolwa fela a kene mona a kene ke sirenge mane because nna ke re ke ya ka mo profeta ke jwale ke thokolotse di thokolo tsa Bloemfontein le dikgoho ha o ka kena ka ra Bloemfontein wa re fela ke batla ke re ke moruti November le ha o sa tsebe Bloemfontein ha o ka fika ka tropong fela re ke batla di-taxi tse yang phase 6 ke re ke nya moruti November e motho mo tlo tsa re ke re ke ya November kae ke tsejwa le ke dithokolo tse mo mamedi le dikgoho tsa ke di a tseba di a tseba don't batho ba hlamba Pretoria ntho Botswana ba tlang ke re ke nya ka Bloemfontein ba sa tsebe Bloemfontein Botswana ba tloa ntate ba tlo thola thuso fela ke mo profeta taba ka ke fela modimo etse batho bana ba rolang hantle hobane ba khona o bana ba tseba ho palamela doctor ke hona ke utlwang ha ba qetile ya o ka ba khona ho itela moruta ka tlo go jetsa mo profeta sheba batho ba rolang ka fela ka mogho ba sotlileng ka teng ke ba ka la ho itela ka ba ka la ho itela a ka nka tšhelete ya dieta a nkutlwe fana tshwantse o ithekela tsona ke mofe moloi yo mo tsebang a atleileng ha ba re baloi ba atleileng ha ba yo baloi ba atleileng kaofela ba hulanyadi hobane kaofela ba baputso mpolelle hobane ko hobane ha ba na le tjhelete ba tseba if a batla ho bona bophelo ba mamama bo le ka raselomo a ka nka le tjhelete ya bana ba hae a lo patala ngaka hore ngaka ke batla bophelo ba mamang bo ye ka raselomo ene bo ya sonda bege ye tla ka la boraro ke holiday ke na le tshebeletso mo kotsi tja ke na le di Emirates tsa tse tla be ke di bile ka rakereke ke holiday mamedi ke na le Emirates tsa tse tla be ke di bile ka kerekeng ka la boraro ha qetile ke lo khametsi a nokeng mo batho ba hlatsutsang teng le mo dingaka di hlapelang teng ke batla metsi ano ha qetile ke be ke na di notlolo tse tharo tse kgolo tse ka ra metsi ano ke lo notlolla ntho tsa batho mamedi ha o sa tle ke taba hao doctor e phete doctor abayu library le le ho lona ke holiday ke na le di maskomo tse kgolo tse ke tse bang patlele tsona ba di bea ka rekereke ha ke qetile ke tlo nka di notlolo tse kgolo tsena di padlock is not tsena le diloto sinotlolo le seloto sa teng di tla be di le tsena tsa mpone ke tsamaya jwale ha ba qetile bana ba ka ba sebetsang ho nna ke itse ba lo latela metsi a nokeng mo dikatleho tsa batho di lahletsweng teng ha e tsamaya yo dikatleho tsa batho
di lahletswe dinokeng. Ha tsamaya do. Dikatleho tsa bana ba batho di diholong. Di kentswe diholong. Dikatleho tsa bana ba batho di kentswe dinokeng. Tsamaya do. Momamedi dikatleho tsa lona. Ene ka bomadimabe re holetse re le batho ba yang dingakeng. Nako nngwe ho te tloholo phatsetsa seholong. Ho na le batho ba phatseditsweng seholong, ba hlatsweditsweng, ba ileng ba hlatswetswa hodima seholo. Wa te palama seholong re o tshele ka metsi, ya ba mofufutso wa hao o kena ka hara seholo. Dikokonyana tsa le bitsa dikokonyana tsane tse ka hara seholo. Bohlwa bane ebe bo ja mofufutso wa hao. Katleho tsa batho di jwe ke bohlwa. Moprofeta Ntate Modimo. Ho na le batho ba hlapile ka hara diholo. Ho na le batho ba ne ba phatswe kgale. Ho na le batho ba ne ba kutwe meriri ke bo rakgadi ba ne ba ba hloile. No hloiwe ke rakgadi wa hao a o kuta hlo o ise ka meriri wa hao. Tsatsing lena hlo ya hao e se e natletse momamedi wa ka ratang. Doctor, my doctor. Re kutwe dihloho momamedi. Wa tswa moprofeta le momamedi wa Bokamoso FM. Ye nngwe ya dintho tse re etseditseng sehloho ke ditumelo tsa rona. Tumelo tsa rona di rekisitse ka maphelo a rona. Ha bona batho ba bapetse ka maphelo a rona tje. Re kutwe meriri e kae? E isitswe kae? Ha re tsebe. Ke mang ya o kutile? Moriri o bolela eng? Hela doctor. Hobane le batho ba tswa ba kutwe meriri. Hobane batho ba tswa ba lahletswe ke meriri. Hobane batho ba tswa ba na le nene o se utlwa moriri o sa tsamaile wa hao. Ba hobane ba loi ba nka meriri ya rona ba isa kae? Sephiri sa moriri ke eng? Re hlatswitswe moprofeta. Ra hlatswa diholong, ra hlapa diholong, ra lo tsana metsing, ra lo tsana dinokeng. Wa tona le sisina Yesu nokeng o lo hlapiwa nokeng o etsang. Ho na le batho ba lahlelwang ke diaparo. Motho a lahlelwe ke diaparo tsa ka hare, motho a lahlelwe ke diaparo e senyamele phahlo ya hao ya ka hare mamedi. Ho na le batho ba lahletsweng ke diphahlo ba tsebe di ukae. Ke kopa o jwetsa mamedi nna ke tlo o jwetsa hore di ukae di diholong. Tsene di apeswe dipopi. Ho na le popi e apesweng diaparo tsa hao. Ho na le popi e apesitsweng diaparo tsa hao. Ho na le batho ba ka la re ke ra bulela mehala no jona ra botsa batho ke ba baka batho la hletsweng ke diaparo. Ba banga ba ditsebe. Ye mo fumane re ke underwear ya hao. Ke phahlo ya ka hare ya mme. O e batle inyamele ka mora matsatsi a mararo ke ena. O so inka fela o so iqhomela. Ha o tsebe le hore hla kae. Ho na le mo etswang o etsuwa teng wena momamedi wa ka ratang. E tswa o sebetsuwa. Balloi momamedi wa ka ratang ba nkile diphiri tsa bana ba Ntate Modimo. Because ntho nngwe le nngwe eo rona bana ba Ntate Modimo re ileng ra e doubt-a baloi ba nkile ba sebetsa ka yona. Because re doubt-a ntho nngwe le nngwe moprofeta. Re doubt-a ntho e nngwe le nngwe. O na le ngwane mong o na le monne mong ya nsebeletsa ngwana ke Mpho ke yena sebetsang ka media ya ka. Ngwana ya kena sepetlele. Ngwana ya ke kgona le bo 2 years kapa lata 3 years. A admitwa sepetlele, a dula sepetlele for 5 days. Ka bitsa mosadi wa hae. No ka bitsa yena moshimane. Ka bitsa moshimane na ka tlo tlo rapela. Ngwana yo sepetlele. Itsa ke mo rapela. Wa bua mme motswalle. A kre ngwana o dula ha bontate. Ntate no nkile ngwana hae o mme a ho mme wa hae. Hore mama ndisetse ngwana ke nena nna le mosadi wa ka re ya thewela. Mogotsi wa mme a fihlang ka meriana a o tshasa menwane ga qetile a fihlang ka menwane le media a ibea sefubeng sa ngwana a kenya ngwana pneumonia a mangenya yona ngwana admitwa sepetlele ha ngwana a sa dutse sepetlele o ruile maoto di-doctor di runa le pneumonia. Then ke re ho bona tlonkwana tloela ngwana sepetlele ha o hloka le hore ke tle sepetlele ke re tlonkwana ke rapela mosadi wa teng ha ke rapela mosadi wa teng ho bua mme moloi ya loile ngwanana o re ngwanana ke motshase ka moriana ha ke qeta mo tshasa ke nentse ke tla ke tlo ba tshakela ke ntse ke mo shebile ha ntsa bapala fela nentse ke tseba hore o ntse tlo ya sepetlele. Hela lo hobane dintho tsa rona di ngaka re le ra di etsa rona baloi qetelong ya qetelo re ya tseba di tlo etsala la ka ba ka morana ko kae. Moprofeta o na le ntho e ke batlang ke ruta batho tsatsing la ka shebuleng. Ke batla to ba bapadisetsa di-recording hore batho ba tsebe ha ke rapella motho etsa
ke tlola ke utlwa batho ba bua ntate moruti ntho tsa ka di tsamaya hantle ntate moruti eng ntho tsa ka tsamaya ka tsinena ke itse ke tlo ba ruta di hore ba loi ba sebetsa jwang hore batho ba tle ba kgone ho emela maphelo a bona ka maoto. Dr. Maido Mo profeta tlo ke etse tsena fela ba eme ka maoto ba tsebe o ema ka maoto mo mamedi ke ba re qale ka yena fela tsa tsinena ne ke rapella batho ke rekeng jwale mo mamedi tlo mamele he nna ke etsang ha ke o rapella ha ka ba o lowe batho bohle ba o loileng ba tlo bua ka wena e bitswa deliverance ntho ha ka ba o lowe nna ha ko rapela mo mamedi ntho tse ke buang ka tsona di teng o ka kena leqepheng ka la Facebook la Pastor November and Victorious Faith Ministry tlo bona dintho tse ke tlo di bapadisang mona di recording tsena mo mamedi di etsa letsatsi lena ke re ke tla mbona le tsene ke tenne bona ke ne ke tenne jolo motsere ka rakereke ba tlo bona di teng live mo mamedi bona ke rapella batho go ba letsatsi lena ne ke na le miracle service mo mamedi tsatsi lena taba tsa ka dingata ho ke ne ke bua ka John chapter 5 mo prophet what's my ne ke re mohlolo wa motho le ha modimo ka rata ho etsa mohlolo empa modimo ha ke a thola motho ya mo tshepang ya ka mo sebedisang bakeng sa bophelo ba hao o tla dula ntse o panyapanya e metse mohlolo Doctor Toto di buang. Awayo. Icon. Hey, doctor icon. Ay. Doctor. Le ha ka rapela. Wa kopa wa fasta wa yetsa eng mo mamedi. Modimo le ha sa utlwile thapelo ya hao. Ka baka la hore modimo ha tsebe o yetsa letho. Modimo mo mamedi le skela mutla modimo a ithorisa hakana. Hona le ntho tse mohlola. Hey, doctor. Mo profeta ona ntse hlola ntate modimo ke ba ke o jwetse nna ke a tswa batho le sutile ke la tabela ho le ha ne ke le jwetsa ntela ke go hona le dintho tse mo hlolang Jehova ena he ban doctor ke khakolle ke mathanyana matha doctor ke mathe mo profeta mamela dite dia mo hlola di hona le dintho tsa hlolang modimo le hoja ba Krista ba bua ba le modimo a hlole ke go pa o jwetse o fela motho a hlole yang eo fela motho a hlole le mmotseng seba mo profeta ha re ba le timane a re ba mo profeta no tsole temar mo mamedi a rata bothata ba ntate modimo ke a re shebe taba ya ho hloleha ha e pele hlakana modimo mohlana batla ho pholosa batho ha gona o etsa ntho eo ha bo di mohlotsi a ba batlela mora a ba etsetsa mora hore ibe mora ya tlo etsa e senyela Doctor Maido. Mo profeta nkuku. Doctor Maido. Modimo o iketseditse mora a re mora tsamaya o lo ba swela. Tsamaya o lo pholosa shaba. Tsamaya pholosa shaba sa ka ya yetswa ke ntate modimo. That responsibility ya pholoso modimo ile a itshepela mora e seng yena ha yetsa. Number 2, modimo re ha ke etse letho ntle le hore ke seno le morero wa ka le ba profeta modimo sebetsa ka motho ha una letho le modimo le etsa mo profeta re tlo bala buka John chapter 5 mo bible e re ngono na le letsa le neng le na le mathule a mahlano hara lona ho no paqame bakudi ba bangata mo profeta ntse tsama lena hara pela letsaleo ho no paqame bakudi ba bangata ba shweleng ditho ba etsang jwang ba lebeletse ho fudua ha letsa ba lebeletse ho fudua ha letsa ka botjwetse modimo na batla ho fodisa batho mo profeta mara gona o etsa ka bena ho fitalla itse ha bona re ha una motho aka mo tshepang ya ka gona ho fodisa batho a tlo iketseletsa batho ba fodiswe ke letsa e senna phodiso ntate modimo na e fana na e bile letseng Ai, doctor.
Hobane ntate Modimo na ke a tla tlo fodisa batho. Bible be re lenyolo le ne le thewa le hodimo le fihlile fodiwile tsa mme ya kena ka letsheng o na tswa fodile mamela mo profeta. Modimo o na le o ka etsatsi nakong eo o na le hodimo. Fodiso ni etswa ke mang? Batho bana ba fodiswa ke mang? Ke letsa. Why? Because the same way Modimo a entseng ka teng ya o ra ke salvation and ke pholoso a ifemora this time unka pholo tsa batho o di beleteng ha se Modimo ya the responsibility ya hore batho ba fole yetswa ke letsa e seng ntate Modimo. Bible be re role ya ntate Modimo fela gore a nna romela lenyolo nka phodiso o iseletseng mme batho ba tla enka letsheng. Doctor, my doctor. Hi. Doctor, my doctor. Bo Elia bana ba lapile Modimo ba nno ba fepa. O ile ba watlela magwaba. Aba isitse. Ba Modimo na ke ya theola Modimo a tletsa bo SARS komona a tletsa bo hobe mona. Bo duwe. Mara Modimo a re ke tlampe ke batle le gwaba le ke tla le sebedisa. Modimo sebedise le gwaba. Mo profeta if ne re ka rabala Bible. If ne re ka rabala Bible e re Elia a se a nyoruwe. Wa utlwa ntate. Bible Elia ona nyoruwe ho na le komelo pula e sa me mareneng a pele chapter 17. Ere Modimo ntwa yentseng a hlaha a re Elia tsamaya o ya thabeng se o tlama mo metsi a molatswana o ka matswamaše ba ntate Modimo yentseng le hona mo ntate Modimo a ka hlaba re Elia ngwana ka ke yana metsi kwa tlisitse wa tswa yentse o neleditse molatswana metsi a wena tsamaya o tla thola metsi molatswaneng. Are molatswana e fa Elia metsi molatswana ke responsibility ya Elia a ska container ba tla metsi ho nna bane metsi ke se ke wa neleditse molatswana le dijo ha dio ho ntate Modimo Elia ha ke na dijo tsa hao se ke le neleditse magwaba re tla di bua ka yona. Hai re tla di bua ka yona. Hai doc Modimo na ntse tse mohlolang tsa sa gone o iketsa tsona. Ah chi doctor o ja Modimo na gona nka ba itherela ka boyena ya bobedi ntate Modimo a tsebelo be le tsodi mamotha mofokisa. Tadi so a ke tsebe kerekeng ya ho sebetsa ma nna kerekeng ya ka ntate Modimo a tsebe yetsa ntho se teng o kile phodiso o ibelo di maka ke nna be le tsodi ma batho e seng ntate Modimo. Doctor, my doctor. Mo profeta na nkutlwa tse yo mameli shabana ko tla re metsotso ke robedi ka morao gona ya leshome re na le Dr. November ka kwano ka diphaposing tsa gaso ke Sontaga se se tle haholo. Dr. Modimo ha batla o thusa motho ke batla go tla mo ntate Modimo ha batla o thusa motho mo mamedi ntho a pele o tshwantsa o tholle motho ya ka moneletsang dintho tse lokelang go tla wena ene mo mamedi ntho e shapang batho ke yona yene le ke ruta ka yona tsatsineng ntho e shapang batho mo mamedi wa Bokamoso FM batho ba fosana le batho ba Modimo a ba neleditse dintho tsa bona mo mamedi wa ka ratang re fosana le batho mo mamedi ba Modimo a ba neleditse dintho tsa rona mo mamedi wa ka ratang go ba lenkutlo re fosana le batho ba ntate Modimo a ba neleditse ene mo mamedi ka go tswetse le ha o ka rapela Modimo a o araba but ha o ka fosana le motho ya Modimo a mo tshepetseng dintho tsa o tla sotla so rapetse mo mamedi wa Bokamoso because bothata ke hore o fosane le motho mo mamedi wa ka rata ha re gotlele tabeng yana mo profeta ke ne ke bua mantswana tsatsing ke re hona le batho ba ratang ntate Modimo ba fosaneng le yena mbotse bane Doctor Obani o bane ba fosane le morena Jesu e leng yena re kopanya le Modimo ba rata ntate Modimo fela ba mo fosisa ba se kopane le yena o bane ba hana o kopana le yena ya re kopanya le yena ba na kopana le Jesu because ba batla Modimo ha ba tsebe Modimo a sana letho la rona ho yena dintho tsohle di neletse mora ena yo ba sa mo batleng Doctor
What's about you now? What's the temperature? How are you? What's about the temperature? How are you, come profeta? Tell him Hadith. How you know Murana Jesus? And the Kamu Madima before force and Alinda Temudim. Because just so we can not in a lenite, Lebupi. How ya can see some hunter, has a potter. Now, Kamu Madima, how for suddenly just so Mamadi, how for suddenly Mudim, come just Mamadi. No, now John, in John, principle, near my so change. When I live back to my career, how can for suddenly. For suddenly Mushalo, how Mudim. Umuneleze mushalo hao umutunye ubani mudima khona hona ntotsa sa go iketsa tsona. Doctor, my doctor. Ai akho o moyo hana nthusa tshaba sa hao. Oh, how to say it? Anam profita nkutluma una le ntse ba tla ba palisa mamedi ha ke rapella motho ke batla go tlala lentseng mara ke batla ba palisa nthutseng ha ke rapella motho o tla ho nna mo mamedi. Unje tsa tshente tsa di fasitse bophelo ba buyeme eng tsa wa di tsamaya nna mosebetsi wa go rapela ha go rapela batho bohle ba uloile ba tlo bua ka wena ene jwale ha ba bua nna mosebetsi wa ka go nka phone ya ka ke ba record mamedi ke ba re ba padisi o ke re ba padisi ne ke ba ke control ka mo ke se bitse ka mo uto mami jabu levanta moya levantas stulo momeri kon ke tuma toy ona kikere kainyo jabulos ono to rappel okay ke go pare ka le mona mami ke go pa uyu ke batla uyu ke mami levanta moya ke ba le ba bua ka motho levantas stulo Utama mele mali kwa the family hizo Osio ona le 5 months a tshwere ke lotho le sa fole ke ba kopana le mogotso ba re ke re ke nya moruti November tsatsing den ha ba fika ka wa njotsa ntate moruti ke na 5 months lotho la ka le sa fole ibile ke tle gore wena o nthusa ke be ke mo rapela ha ke mo rapela jole o bua ba loi gore go etsa etseng mamela okay jole le mo kentse nga mpe mosale le mo kentse no so ba mpa mosale le mo kentse bua mo him le kentse jole Noah, it didn't fit. You know. That is 6. It's me. Begging it up. I'm not sure that is 6 is me. I'm not talking about 6 me. I'm not talking about it. Mosanyana o nana le mpa enngwe tshosang
e tshosang mamedi mamela ka baka la nako o gore ke etse tjena Lepetile. O le bone. O ba ntshwarela. O ba ntshwarela. o tlo mamele mamedi Tswa. 1 2 3 tswa. Tswa. Le bararo. 1 2 ba le bararo ka o yena 5. Ausi. O bona batho ba o ba tseba Kenya o lowe ke ngwetsi ya bona ntate November ke le file le bohloko o tlo utlwa mamedi leoto lang le bohloko ke ya go lona o jang homework from now I'm somewhere they don't tell somebody else ke yona tsamaya o tlo vaisitse tšhintšhini ke kopa mamele ena mamedi ke a o qetela bona le ba Lesotho utlwa eng o batla ka ganaka ka bona ngwana ena mme wa ngwanela utlwa jere le linkile o dula ka Lesotho linkile ke la ya jwa mmeo linka ke la tsa batho jwa jwa ke ne ke rapella ausia ke ngwana Lesotho mona o sotleile sotlego o lekile di-business dintho di fasitse a baya Bloemfontein a re lwele ka bophelo Thabantsho bo fasitse ke ka o a ile a nkana le mokgotsi ena wa hae wa loto ba tla tshebeletsong tsa tseleng jwale ke be ke rapella yena wa loto ha qetile ke rapella yena ya mo feleditseng nna ne ke sa tsebile kwa Lesotho jwale kanthi ena wa Lesotho mmae o ona mona Lesotho kelelo ya nke hantle wa hlanya o jwetsa nnete o tlo utlwe ba mo entseng longa ka moya lenka kelola motho ka moya a mare ntho e ke di rutang yona le banka kelola motho ka moya that is why moprofeta wa hao tshwantse ba tseba o dinela le ntho tsa semoya so linki hona jwale mme wa ngwanena wa hlanya ba le okay jwale le batho bolaya le yona jwale yona le mientseng le mientseng o tlole ba re o rata dikoloi o rata maemo o rata maemo o rata le ho sebetsa o rata le di-salon ha na le lengwe o rata le dikoloi o rata le dikoloi ha na le lengwe o tlo utlwa mamedi ba tla o tlama ba lo mamela o rata dikoloi o na le koloi Ntate Moruti o se a mme wa hae o na le 2 years a hlanya ha ona sepetlele se ba sa buisang ho sona but ha kgone ho ba right yena o qetile sekolo o qualified but ha fumane mosebetsi ha la ho qala di-business dash mamela sheba ho sebetswa ka ile ho sebetswa ka ile le ntse le when Moruti wa hao a fueta o lo dintho tsa semoya o tshwere bakeng ya Moruti ma Sheba musadi o sa ba le motse ka ngwana neo o le mane ka ngwana o le mane ka lona bua le o le mane ka
kae? Iko bula mlo. Ule mo di kae? Ule mo di kae? Ngane ele le ka oya. 34. Ha sa ne mo kwana ka se le mo sefe. Okay. 7 years. Mamu go for 7 years. Una sa to ba le koloi. Una sa to ba le. Mamu go ha sa le 7 years. Only 7 years, yes. Manza ro monna monne monne mo kopana le la mo tlise bohloko. Baka ma tšhelete o yena. Ai. Mame ka baka la nako. Le ha le siko motho e le lo yang dintho tsa hae le sebetsa le diphahlo tsa hae fela ke beng go tokolosi ke na ba ka tsa maka tokolosi Mame mame o tsa makere ke kae o tsa makere ke kae o tsa makere ke kae a le tsebe okay Kena ale filini. ke bona ba lo. Probably. La tengelo la mai. Are mo le tengelo la mai. Are O bona mmaye o le sethumo. Ke ne ke mo rapela le Bloemfontein. Ngwane o tlo bona. Ke lo la mai gotle. Mame di tlo mamela. Mamela. na kwa ifetile kuthekela mosadi yona. Thotato mfatho go le tla. Ntse. Ke ntsha thokolosi ka ra kereke. So 1 2 3 4. Kuba. 1 sama. Kuba 1 2 3. Bye. Antara hamo. O tlo ke mametse. Ke a mmotsa gore o kae. Ha ke qeta mo rapela. O lo ke family ya mama. Mameluk. Jwale ke rata mo. Yeah. Ke reke nnyo. Ke rata e. Ke reke nnyo. Ka police. Uno tso rapela. O tlo. Ba tlo sa fore. O tlo. Baba ya ga ke ya sotho. O ile ga ke tseka tsa sotho. Mopholoso ile ke nya ke tsa sotho. O ba le somebody Bloemfontein o ne le. Mo profeta mametse. A o siona wa leto. O tswa dingakeng tse pedi. A o swa mopholoso. Mo profeta na o nkutlwa. O bo so qadile time wireless. Mopholoso
ausi a tshwaretsweng ke loto o ile a ba ya ngakeng tse pedi tsa Sesotho utlwa le yona wa Lesotho tlo bua. How do you know gore motho o ne le dintho tsa o mona ka authority o dima mo fileng? Amen. O tlo utlwa mamedi ke o qetela. Bona motho o tswe ka rakere ka lo a e nna ke lo batla ka Sotho for ntho e ke nkileng 3 minutes ka yona. Qetile mamedi qetile. Dr. le yenwa wa Lesotho le yena o ile a bua a yena a re le nna se ke tswa ngakeng tsa Sesotho hobane ke bona ntho tsa ka di fasitse le no tse di fasitse. Qetile. Doctor, my doctor. Moprofeta a re ya lentsweng. Hi, doctor. Re ke kgwathemo. Mamedi ya khanole. Wacha mkhukhu wa salama senke. Washana Satan. Are etsa jena ke re molelekisa wena Mamedi re montsha bophelong ba ha. Hona le dintho tse sa hlokeng o inehelle ka tsona. Mamedi ha ke monka kono ka diphaposing tsa kgaso re na le Dr. November. Me he jwale tjena re ya moyeng. O utlwile hore na mosebetsi wa hae o bile jwang mane. Deliverance. Batho ba bua ka hara batho. Ba bua baloi ka hara batho. Na bona ke boma wi ba tlo tshwara motho poho ba mo tshwara poho ba mo nkela bophelo ba hae. Jwale he o so tswa ho wena Mamedi hore na o etsa eng o tswa ho wena hore na o etsa eng. Doctor ha kala mona o itse ba lo ibatla ho palameng ene ho tseba ntho eo ite kile ka utlwa motho a tshwana a re wena le nna ke itse ba ile tla ho nna eno ke sale ya buti O thari ke tla o palamela. a re mona ka ke tla o palamela o tla holela ka mobung jalo ka tapa he Ntse di etsana di so fele. ka botloleya doctor ka botloleya ma bosiu ka inahana o sa le bolela ke tomola tause ke santse ke hola ke gola nentse ke na le bo ma 27 ka antela straight ka botlolong straight ka ra botlo a re ke tla o palamela monaka o tla holela ka mobung jalo ka tapa bosiu ya bantwana ntse mo wa ke hopola hantle ne bile le mafelo a kgwedi ya November ile khabula bosiu ya mantse go fela ka ke tseba tlo fiela le bala o se nke molata o sem fela ila ga ke tla ke re phapa ka fumana hore ke nako ya nehlile ke tsebang ya hore khone ya no fiela le bala ya molata ka re nkgono jalo e buile ngwana maoba ke bana ba hao ba tla holela ka mobu jwalo ka tapole e senna ka re o itsebe ntweng kwa tsa tsinena hore bana ba hao ba tlo holela ka mobu jwalo ka tapole tla bo sa le o le mong o ntse o phela o le mong lefatsheng go tlo pata o so phela o le mong ka re ha o tsebina o ntse bua le mang wena ka re ha o tsebina o ntse bua le mang ka re ba o tla mpalamela nna ke tla o fastela a re bona rona Jesu le sa mamadi Sure. ke rena ke botloleile doctor am tsetsi kwara ka botlolong Tsolo batho ba ho etsala moprofeta modimo. Tlo go jetse. Hantle matsatsing a ha ba di bile dintho tse di a etsahala. Ntle le ha ikaba o tsebana le taba tsa ho le morena Jesu. hai doctor ma woo hai doctor Moprofeta ke re ke ntate modimo o tsweditse. Ka o dere o eletse mekhukhu mona le di holong tsa sekolo le di holong o eletse mahala re utsweditswe. Atho tata go hlile kae doctor utla timana ela pastor Tebe ke kopa ne ba pastor Tebe la re batla o sebetsa le wena pe bo mame re utsweditswe moprofeta eh ka o dere o eleditse di holong tsa sekolo le into
The devil is a liar. I wasn't it. Baba Satan is the Kabon. Bantama will say, man, the devil is a liar. Don't tell me. Mamela, my prophet. Genesis chapter 1, verse 24. Iri, Yaba Mudimu ore, Kikuparabale. Iri, Yaba Mudimu ore, le fatse le chaise a November. Ubalakaima. Yeah, Kibaka Barayan. You are not your Mabrakaratam. Iri, verse number 26. Iri, Jole Mudimu are ete Mutuka Sanso Sarona. Lekasi Bupeo Sarona. Ne allow Lady Capi. Alwak. Lady Noyan for fun. Lady home. Let's home, le fatsi lohe, le tsohle tse habang hodima lefatshe ke go jetse sephiri mo profeta. Motho na ne wetaulo. Ha ke tselo ke buile ho wena mona, ke kopa ke pheta. Moruti ka mamela hle mo profeta le baruti ba mametse. Go bona mo. Ba tlo etsa tse phoso. No, it's a pause. Wait, it's a pause. Doctor. Mona. Mudimune ile mutu. Down. Ising ba Christ. Mona Muslim Christian ile mutu fail. Yeah. But hapa me ba backslide ba kwa honda te mudimu. But ba kwihile ka matla. Ka taulo. Yeo ntate modimo saka nga yinka mo profeta ko po hotela wona mntshebe ke bona so panya ena hlile ha ing mamela ntate modimo hare are jola modimo are etse motho ka se tshwantsho sa rona le ka se bopeo sa rona mme alaule taulo ha ya fwa ba krete ne fi motho kamanzo mamuto emulemu una le taulo hore na ke mo kreste ka bahana yo ha se mo kreste ba runtana le taulo ka oye o ba le taulo ha ya newa ba kreste empa newe motho emunle emong. That is why batho ba laola ditlhapi ba laola ditlhapi. That is why ba laola dinonyane ba laola le ditwe ba mo mamedi tsena tse rona re sa kgone ho bua le tsona ba le bantse ba bua le tsona le tsatsing lena because ntwena ya taulo ntwena ya taulo mo profeta modimo ine ile motho se mo krete tsona bona le bantse o Jesu lena wa buile nga kotse kwa tshabang ore inle inyo le kopang especially le kopa ka tumele tla itso le ona eno Jesu Christ ha ka bua le ha ka ha qola o itse inle ingona bua le motho are inle inyo le kopang e tla etsana tsatsinela mo mamelo ka rata ballo ba bua ntho le ngwe beetsana ballo ba confessa dinto mo profeta tso go jotse sephiri hona le batho ba emantsena ha re robetse ba be ba bua re le lapa la mang ha ona mo le yante ba bua bana ba mamang ha bana mo ba yante because in ing eyetso ibile Jesu ibua we are very clear o ba rutwa ba hae or hale na le tumelo le kare ho thaba ena ikwe ilo wela le wa e tla tsamaya hale na le tumelo tla ka bo madi ba ditumelo se ntwa ba Kriste fela le batho ba lo yamba le yona. Doctor o bona bile ya le biterinyana mo Jesu re nne nye le kopa ka lebitso laka e biterinyana yo e biterinyana fala ke tshso ke ra ha le na le tumelo le ka re o thaba ena ile wela le wa tletla tsamaya mo mabelo ka re tla re go tele tabeng ena o tshso ke batla o tlaleng ke batla o tole ra pele re utsweditswe taulo mo profeta re utsweditswe taulo ene ka bo madi ba batho bohle ba neng ba tlwileng ho ntate modimo ba tsamaile le taulo ntate modimo ha ka ihlotha ha ka ihlotha mo profeta ha ka ihlotha ntate modimo ha ka ihlotha taulo wa tsona ntate modimo la etsa the only thing you ntate modimo a ileng a tshwanela a etse wa tsona ile tshwanela a etsa a ikhutlisa marasa a ikhutlisa ka tsela e sehle nna nkutla Jesu o ile tshwanela a ikhutlisa
ha eba re ke lesano tsa bobala buka Matthew chapter 10 Jesu bitsa barutwa ba 12 ha qetile ba ne ya taulo enneng inewe motho tsimu ya Eden Satana ba yutswa motho ba backslider ka yona Jesu wa ikgutlisetsa New Testamenteng ba ke ikgutlisetsa barutweng ba hae jwale are ke nna taulo di mamemeya Doctor. Jesu go tseitse taulo ile hore modimo sa realize hore e se tsamaile Doctor, my taulo God. e se tsamaile mo mamelo ka ratang go paleng kutlehle taulo e se tsamaile that is why ba bua le ntho ngwe le ngwe ya ba mamela ba bua le mehato ya maoto a rona mo mamedi ba lona maoto a lona a tletse mo mamedi a ruruhile ha ba etsa letho ba fihla ba ya mane mo hatileng teng ba fihla ba ga mobuane ba fihla ba bua le ona ya ba mobu a ba mamela because taulo ye modimo ba ifile motho mo mamedi o ifile motho hore a isebedise lefatsheng motho na ne we taulo a isebedise lefatsheng that is why lefatshe le mamela motho e mong le e mong ya bua le lona Doctor, my God. Hi, Doctor. Taulo Hey, Taulo. e mamela motho mme le lefatshe le mamela se motho a se buang ke ka ho batho ba buang le ditlamatlama tlo go tse sephiri e bile le sotho mona ke tsamaya ho na le dibaka tse ngata mo rekiswa meriana ya Sesotho Dipi. wa di bona Ke a di bona. Ona mona fela. tlo go jetse ntho ha se meriana ya Sesotho ke ditlamatlama tsa ntate Modimo tse rona re sa kang ra ba le matla di matsong Hela Doctor. Doctor we. ha hona ngaka ena le moriana Doctor sorry. mamela ntate ema ka maoto mo profeta ema ka maoto o jetse sephiri Doctor we. ema ka maoto o jetse sephiri mamela e mogotsi wa ka mamela Hi Khona Doctor. ditlamatlama tsane kaofela ha tsona di riwe ke motho lebitso ha ba qeta di gamane ha ba se ba di sila ba di kopanya ba di re hape mabitso ha ba qetile ba bua tsona hore wena o tlo ba vela ba hleke wena o tlo ba phunyoka ba mpete ene ha qetile se tlamatlama se ba phunyoka ba mpete muruta mu se tlamatlama Sa utlwa lebitso. sa tswa mobu Sa utlwa lebitso. sa utlwa lebitso Le re wa ke mo. mamela moprofeta Doctor. hobane satane o tsebile authority ya motho ka bojetse ntate Modimo yentseng ntate Modimo ha qeta o hlola diphoofolo di tlitse motho a ra ke na mabitso nna ba ke tsa diphoofolo tsena wena di re mabitso and ka bojetse ntho e nngwe le nngwe eo motho a neng a e bontsha ka molomo wa hae a re ntshwana ke kgomo ntse le kgomo letsatsi lela Bible Adama a di re mabitso di rewa ke mo Adama mabitso and ntho e nngwe le nngwe eo Adama Modimo di tlisitse di sena mabitso a fitla di fa Adama di re mabitso and ntho e nngwe le nngwe o e bitsa tlo ba tswala ka o e bitsitse Hi. mo mamedi le ditlamatlama di sebetsa Hi Doctor. motho na le matla a bitsa tlamatlama se sena lebitso a ba re le ra lebitso la phunyoka ba mpete Ene ya ba phunyoka ke ba phunyoka ba mpete Doctor my profeta God. unkutlwile ntate unkutlwile mo profeta unkutlwile ntate di bitswa ka mabitso ntate di a bitswa dintho tse ene kaofela ha tsona le di sena mabitso kaofela di rewe ke motho lebitso ha qetile motho ya di reile mabitso ebile wa di jetsa re di etseng ene di a etsa mo mamedi wa ka Hi Khona Doctor. mo mamedi wa ka ratang tlo di tse di tsohle ba Kriste mpa le itlatse fela mo le mpa le hweleditse fela le ba ruti ka dipikaranyana tsa lona tse ntle tsa dithapo tse kgutshwanyane mo mamedi wa ka ratang ka ba tima Winex nkutlwile ntate Modimo a re Adama ntho engwe le ngwe ka e bitsa ka lebitso mone e tlo ba tswala Adama re yana ke kgomo ya ba kgomo a re yana ke nku ya ba nku A rona ke pudi. ya re ke pudi ya ba pudi Adama qeta A re yana ke tau. Satana bona hore okay motho ntho engwe le ngwe ka kgonang ho bua le yona ebile e ba jwalo the way I bua ke ka ho ha ona ngaka le tse mametseng a ka ba diteng ha ona ngaka ena le moriana
and tlo go jwetsa bobedi meriana e re ka o fela ba ilata naimane ba ilata sekotsi mare ke bona ba bua ha e wena doctor ke bona ba bua ha doctor bokotsi ba meriana eno doctor we mo mamela ha doctor man bokotsi ka o fela o ba ilata sekotsi e ba ilata sekotsi ha e fitla ho bona ha ba qeta ho Mamedi tloela doctor. Mamedi tloela doctor Samai. Ai tsamaye ha doctor. profeta na ngukwe Doctor Samai. bo ha di phirima ntate ha di phirima ntate ntotsane ke tlhawe ya ntate modimo esna nkotsi mo mamedi wa karata impa iqala o ba kotsi ka mora hore motho a bue le yona o ka dula fatshe mo profeta E mine metsotso re ntse re tsamaya ka makgetha maholo re emane hore nna ya le shebele motsomo Dr. November. Hi. Mamedi aikona mamedi. Tsatsi lena o iketletse sermon ena ya ka jeno le fa yona iketlile. mamela Doctor ore di kharetsi. ntse di tsima tse re bile re sa ba lo feta pilatso ke tsa ntate modimo ha di kotsi Dikotsi ya di la ka man nka di tshwara kaofela nna nka di tshwara kaofela le tseo tsena di tshwara nka lo tshwara le tseo tsena ska tshwara o tla di tswala o tla etsa jwang jwang ba di tshwere jwang bona ba di khile jwang kwa ba tlile ba ke le tsona jwang hey dikotsi ha di se di rewe mabidi ya Dr. November I am playing ka jeno ntho nngwe le nngwe e re itshabileng Jesu etsa mohlolo o letsatsing lena ha o na le morutile a le mong a o etsa le nna fela bona mohlolong ba o nkile Satan o nkile yo doctor Jesu mo profeta Jesu fitla kena ka rantlo ba ruta ba ikwaletse bo etsa batho maleng a fitla go tsebe le bona ya ba ba tshilo ro kene jwa ba ra yona ke sithotsela ba re ke sithotsela a kene le boteng tsa mo botsa batho ba Jeswana bosile ba roba tswang ka thokolosi le ba bona batho ka rama tla bona batho ba kena jwa mme wa ka ne ke tlo kgona kena ka rantlo tsa mana tsa rona mutanotle o bo mmone mo profeta batho ba bona batho ka rama tla bona la re ka rama ba letse ona jwa o bo mmone hore ke mmaka ne ke mari ke na ka tlunyaka sephiri sena se nkwa ke ba Kriste se nkwa ke baloi hela doctor doctor mo profeta but re kwetse ibile re bile dieta tsa pere molo ya mafura fariki a teng tse jwa di restaurant mane tse bitswa bacon mo mamela ka rata molo o feta ka tlasa lefura le la fariki a ba fitla o jise a qetile ba tlama dintho tsa hao ga ba qetile ba bang ba fitla ba phuthulla matsoho ba le ba fitla ba nke dintho tsa bona ka ramatsoho ona le batho ba nkelwang dintho ka ramatsoho ba bang ona le ba kheswa modima dihlong nna ke na le powder mo profeta ya tsebala ke mana ke na le powder yeo e tseba ka ra letsoho qetile mo ka mente o ele a nna le melao ha qetile o bubutswela powder eno bore morena Jesu ke moya fatsa dipolelo le diketso tsa baloi tse ba di entseng bosiyo nna ke na le powder eo ena powder ena a tshwanela wela maoto mona o tshwantse fefoe ha e fefoe ya moyeng fela moyeng ho bolela polelo le diketso tsohle tsa baloi di felletse moyeng ka go tlwele mo profeta re tlemo doctor my doctor a re tlemo hey doctor a re tlemo hi doctor hi jwale ke batla re kgutlele tabeng yane eo ntate modimo ha intsha dinthong ke batla go tlala yona ke a tswa Afrikang tse bana ba ntate modimo ba bang ha ne ke re ho na le dintho tse ntate modimo a sa di etseng ka boyena ke batla go tlala mo mamedi wa ka ratang kopa le nkutlwe ba mamedi ba Mokaboso FM le ba hlanka ba ntate modimo ho fihlella le kopane le batho le motho mo mamedi ha o hloke batho o hloka motho a le mong but
bothata fela ko re mo tseba jwa motho ya le monya neleditsweng dintho tsa a re go tlele temaneng bala Exodus chapter 3 mamedi e re Mose o bitswa ke modimo shabata te modimo etsang mamedi o Agriki chapter 3 ne Mose o etsa jwa o bitswa ke ntate modimo shabata te modimo etsang bala verse 7 mo mamedi go e go re Dr. November ako ba le batho ba verse 7 ere ya ba morena o re ke bone matshwenyo a setšhaba saka se repita mme ke utlwile selo sa sona tlo bojetse ha bana ba Israele ba lla ba hateletswe bane modimo ke a sena ntho gona go yetsa ka boemo bo ayama fihlela Moshe a hudi ayama modimo ke ha tsamana he bana ba Israele ba lla repita modimo a gone ho ya mana modimo ke a tsamana mane na hinga batla motho a ka tloyetsa ntho yena ke a ntsa batlana le motho nae o fihlela kopana le Mose mo profeta na wa nkutla bana ba Israel ha ba la verse 7 e re bana ba Israel modimo re kutlwile sello sa bana ba Israel mme ke bone ditlhokofatso tsa sona ba thaqe tile ntate modimo ha o gona ho etsa letho ka ntho eo akakwazanga ukwenza next ha tsi ba o etsa letho the only thing ke re afumane motho modimo ke a batlana le motho mo mamedi the same way I so wish leluna mo mamedi I so wish e ka ro modimo ka o thusa o tsebe Mose wa hao o tsebe Mose mo mamedi wa ka ratang because matsatsing ana rena le baruti ha rena bo Mose mo mamedi hona le papa bakeng tsa moruti le Mose mo mamedi hona le papa bakeng tsa Mose le moruti hona papa heaven re tlo e bona papa doctor mo profeta now e be re babele ha mo profeta ngutlile e re ke thewetse lefatsheng ke ona o tla se lopolla matsoga ba repeta o senjolla nahi eo ke sise nahi entle e batsi nahi e phalang lebisi le mahi a dinotsi nahi ya ba kanana ba hete ba amore ba peresi ba hifi le ba jabusi bona sello o bomamedi bona sello ire sa bana ba Israele se fihlile ho nna ne le nna ke bone kgatello ya bona eo ba Egipta ba ba hatelletseng ka yona modimo o bone sello se fihlile mara modimo a gona o lo ba thusa yo ke antsa re tlo ke batle motho ha na mo profeta na tla tsamaya o tlile ntate modimo re mo verse 9 a re ke utlwile a re bona sello sa bana ba Israele se fihle hona le mo mamedi ya ditse ka tlong a re tate morutikilla ke rapetse ka mehla tlo go jwetsa mamedi it has nothing to do tate modimo na taba tate modimo na taba e hloka motho identify ya motho mo mamedi modimo ha ka o thusa ka o gona o bona motho yo modimo mo tshwariseng dintho tsa mo mamedi o itlhokela motho bana ba Israele taba bona le sa batle modimo ba ke le hloka motho mo mamedi a ka rata ini itlhokela motho mo mamedi wa ka rata ine itlhokela motho ya khebo go kena mo mamedi a ka rata nthe e tsa re force le batho ke yana mo profeta can I go deeper papa can I go deeper papa go ke bona batho ba modimo ba tshwariseng dintho tsa rona ba kgethwa ke yena a wa nkuka miss call ba ha ba ikgethi ba kgetho ke rona o profeta ba kgetho ke rona ka go jetse sephiri hona le batho ba ka nao ya ba tshaba o tla honna because ba hlola ba mpona ke tinemisi batho ka bongadi babe motho ha kgetho ke motho mara modimo kgethela motho wa jole bothata ke bona when modimo a tla Moses a tlo mo kgetha modimo kgetha Moses ya na le bofokodi bo tshosang a sa tsebele o bua ya sa tsebele o bua mara ka bomadimabe motho ya tshwereng dintho tsa hao o kgethwa ke modimo ha o ikgethele yena momamedi haeba ne re kgethelwa ke batho momamedi ka mogore na le difaele tse tshosang ka teng ne re ke kra ba baruti
Hey, Dr. We. Mo profeta ntshebe. Ha ene le hore batho ba kgethwa ke batho. Paulos nka ba isa ka ba moruti. Nka ba isa ka ba moriri. Awangu. Hai ba motho kgethwa ke batho. Mose nka ba saka aya Egepita ise le mo profeta. Ho ba no la roba mo Egepita molala. O bile mo Egepita molala. Dr. We. But modimo wa Israel ariana molai yenwa. Ke kene ke mo kgethang for setjhaba sena. Mo mamedi wa karata bothata ba ba Kriste re kgethela mofuta wa batho ba rona. Ke ba mamela mama ke ka mamela. Hona ba so thileng radio ba jona tla o tsotsa ke ka mamela November hlola ke mona dynamics. Batho ka bo madimabi motho ya tshwereng dintho tsa hao o kgetha ke ntate modimo mamela mo prophet. Hey, Dr. We. Bohloko ba ya tsa hore ba Kriste ba ska ba thola batho ba tshweriseng dintho tsa bona. One, we are too selective. Re choose re ya ka ditshobotsi o batla moruti wa maemo o batla moruti wa buang sekgowa o batla moruti a nang le seriti ka bomadimabe modimo a sebetse ka ntho ha e ba o re ke leshametsa bo botsa Samuele mohla modimo a batla Dafita ba ile ba tla ba Eliabe ba ka ditshobotsi tse ntle modimo a ra se bo Samuel a ntsa re jwang ka pa Samuel a ntsa re seriti sa mothena se a tshosa a re ena ke yana ke ena modimo a se mo mamelo ka rata kutlwenhle a kgetha Dafita motho ba le mogutshwane le ka seemo ang boloka ba dinku le ba dikgomo mosimana moputswa mamedi wa ka ratang le tlhabelane le teng modimane yena re fosana le batho ba modimo ba tshwarisitseng dintho tsa rona ka baka la hore we are too selective le o judge just because motho wa maemo batla rarela ke motho wa maemo that is your problem mamedi wa ka ratang. Hey, Dr. November. That's because you have qualification about a mamela mutana qualification. Dr. We. That is your number to us. Baba Baruti Baba Balis to Baba Baruti Basankant. Hey, Lado. Basankaman, Kant, Basaka Sibupio City, Babuas City. That is why I can rate it about Balis to Tatina and do what's called for about Mama Teddy, but Basankant. Why? Because about Tatina about Heta about Yagani Bupeo. Hey, doctor. Mo profita ntolite. Hey, doctor ke ka lokwa mo go bua ntse. Mo profita. Ke reke tsa runa dina batho. Tsa mo sheba ke tsa ba hlankan ke ditletse. Ba bitso bo tedi, ba bitso bo papa. Why? Because ho tshwana le seriti. Una di dignity. Ke rata ho bana morutana gore o na le maemo. Gore la mo shebile tsena bona moruti ya tshwaneleha. Ntate modimo a sebetse jwalo. Doctor, o profeta o thitwa ka sebenzi njalo mamelo ka rata until le alla wa moya wa modimo o le tshusetsa batho so ba ntse le tshusetsa batho ka bomadimo be tlo fosana le bona ke kopa o botsa potso mo profeta ntate modimo Moses modimo ro yena ke bone matshenyo a tshaba saka tsole ke tlo roma wena tlo go jwetse mo profeta down if baba Israel bane ba ka ipatlela wa bona motho nka ba fosane le mohlolo wa bona wa ho tswa Egepeta hele if bane ba ka ipatlela ya ha ba bona Moses ba mo sheba ka di file mo mamelo ka ratang hai ba bane ba ka sheba Moses ba bona di file tsa netse ba di tsebang ka Moses ba re mmono bolaile motho mo Egepeta o bolaile motho mona ka ranto ka ra Egepeta nka be ba fosane le mohlolo wa bona ke batla hore o tsatsena hona le batho ba fosane le mohlolo wa bona ka baka la lenyatso o ba nonyatsi tse baruti ba itseng wa batla mamela ba itseng mo mabidi ka ratang ha se bohle mo mamedi mo profeta ke dipanyana go deeper akore ke dipa go deeper a re bua ka le khwaba ke nonyane jwa
ditshila e jang diboto e jang dibotho e le mo le monkgwa yona ha mo Elia ha lapile modimo a tloela batho ka ofela kgethanonyane ena e ditshila hoja Elia a ka nyatsanonyane ena ha e hlaha hobane ka itseba e le ditshila nka ba fosane le mohlolo wa hae hi doctor ananku Dr. November mo profeta na unkukwe lenyatso Elia ha eba ba ka nyatsa le khwaba lena mohlolo no mo mohlolo wa Elia o le khwabeng lena momamedi bothata ba batho mo profeta ke lenyatso re created batho re tshwana le basadi ba qeteletse ba fitwe ke manyalo o na le sebopelo sa monna mmatla ga so motho le fihlile bile o tsala le 60 la wa tla monna le fuba o ka handsome o ka o kopane le basadi ba banna ba lokileng ba ne ba ka mohlokomela ke ntse re yona ba tla o difuba ba kae ba ta six pack o mo batle ntho fihlele so sa ithola di one pack tsena tsa rona ba di one pack tsena tsa rona mmamedi wa ka rata Dr. November Elia ha ene ba neng o naka a nyatsa legwaba yo o natla ba o fosane le mohlolo wa hae because ntate modimo o na sa hlola batlang ka maikarabelo ka bophelo ba Elia mare boikarabelo na sa bofile legwaba o nkutlwa hele bana ba Israele haiba bana ba ka fosana le Moshe bana ba tla ba fosana le mohlolo wa bona because ntate modimo le sa a tlose boikarabelo bono yena a mo kgetha sa tsebe o bua a mo kgetha sa tsebe le bofokodi ba hae modimo mo kgetha le bofokodi ba hae ba mo kgetha le bohweli a mo kgetha le bohweli ya ba hae a re ko rata o le jwang modimo a re wa bona ntho tse yetsa a re ka ne ke batla se ba ntate modimo etsa mo profeta ntate modimo o re ho mo shebona he ke a tseba hore o na le bothata ba ya Egepeta a tsamaya le moholwane wa hao Aaron o tla ntate modimo re ai mo profeta mana na nkutlwa tsa o tla ntate modimo re o re bile ke a tseba re Aaron yena a tseba o bua ba titlolo ana itshwara ka letsoho e tla dula ho wena hi doctor yena na tseba mo bua yena na motleana yena na le ditsobotsi tlolo ha ino dula ho yena but zamali empa tsamaya hele tlolo e tlo dula ho yena ya nyatse hanya hele sa doctor tsebo mo bua mamedi tlhobojese ke re kwa hey re fosana le mehlolo ya rona ka baka la ho fosana le batho ba modimo re neleditse dintho a ba neleditse dintho tsa rona mo profeta nkile ka o qoqela nna ka re nna ne ke mofutsana ne ke le moruti wa mofutsana fu ya tseba doctor moruti wa wa haina e fella ka mokhukhung e fela mokhukung koloi koloba ya 1200 pula e kena maotong koloi e kena le windscreen mona ke hopola go a pula nena ne re koloba o le ka koloi ke le ka koloi ke go jwetse sephiri ne ke kopane le motho e seng le ntate modimo ne ke kopane le the late PV e seng ntate modimo ene ke a motse wa motse ne ke kopane le man the late PV e seng ntate modimo mo profeta o nkutlwe ne ke kopane le the late PV e seng le ntate modimo modimo ra tshentse bophelo baka a ke kopana le yena modimo o ile mpha legwaba ke o pla ka tsatsi le re le tseleng mamelo wa ka rata go pala mameleng ha re le tseleng ke tsama le ntate mong a neng a ganna truck ya motheo ebile ne le yena a neng a le very close to the late PV nna ne tsoga ke ba close ya ha re le tseleng ke tsama ka kolo ya ka tsama le ntate ona hla Kimberley o fihla ka Bloemfontein a sia kolo ya Bloemfontein re ya crusading ya the late PV ha re le tseleng re feta Kroonstad
Ventersburg re le pakeng tsa Kroonstad le Venter ntate eno ba re ho nne he ntate o no tseba hore ka ra khere vene ya monne wa modimo o na le di DVD tsena tsa batho ba etsang thobalano ka re butle pele o re monne e ke mo mamelang e ke mo ratang o na le di DVD tse jwalo a re e ke o bola tsa tsene ntate be ke kgotle tseleng ka ra ke mamela motho a jwalo Doctor ra go tla tseleng neng ya ba ntate no am phone no viki ya kopa tle crusade nyaka ke be ke ya crusade monne no pele ntate no a ndetsa tabatse ene re ha bua ne kutla tsitsinya le sia la ka ya ka yo Dr. we rona ba ruti re fetwa le ke ma mistress le ma teacher ra tsubang dizolo fumane teacher en kgang dizolo e me ka pela bana mara ha e bua bophelo ba ngwana bo a fetoha teacher ha e bua bophelo ba ngwana bo a fetoha ngwana o ba ntho o fihlella toro ka baka la dipolelo tsa teacher e tsubazo Kai bona man. E re di motabotseng. Sa le moshiko, modimo sa kofatsa. O ska tshaba wa nyatsa. Akoya gae. So please man, o ska tshaba wa nyatsa. E re moronta tsaya jena o itsetlile ka paro. ngwanane o itse ke batla o ba engineer teacher ke re itsubile nkga dizolo mare polelo ya teacher e gona o thusa ngwanane re a fihlelle toro Doctor we runa re dutse ka radi kere ke bile re tsofetse ha se le bolela ka job ya neng a igwabitla ka letho e bolela ka ntho e sa fetoleng bophelo ba hao hey re bolela ka dintho tse sa fetoleng maphelo a rona Mamen, no na le baruti ba nkekeng ka ba mamela le tla ntshwarela ho na le baruti ba nkekeng ka ba mamela nna ke kwa tlo tsa ntho ntseng nka inala ka yona o ntse Bible o ntse ka jobe ke nilo dilo thutubolong o bui hweletsa I call it doctor man o bui hweletsa hey doctor ya mo kare ke mona ai ngwapa ke ka ho maphelo a bana ba modimo a sa tshentsheng hobane dipolelo tsa matitjhere a rona a emang ka pela rona di fetole maphelo a rona teacher tsa rona tsa emang ka dikerekeng ka Sontaga ke re nna mo profeta ke re ke ona mo fapaneng le sekolo katlego ya ngwana sekolo e sekolong seo a tsamayang le teachereng e emang ka pela hae future ya ngwana e sekolong seo a se tsamayang ha mmoho le mosuwe ya emang pela hae future ya ngwana modimo e kerekeng ya e tsamayang le moruti ya emang ka pela hae ke ka ho re na le batho ba Lesotho mona ba nkile bana ba bana ba isa di private school bo Freestata kwa Lady Brent ba isa bana ba batla dikolo le ba teachere a ka fetola maphelo a bona ya izwa nkutile mo prophet ke reke tsa runa di hloleha le go fetola bophelo ba motho se bile motho a tsamaya jwalo ka letata ha e sa la tsofala ke re ke ha ona le thole tshintshang tsamaya jwalo ka letata doctor letata shumele motsomo metsotso ka borora ya le shumele motsomo re o dima tshebeletso e kgolo wena mamedi ka ra ditshebeletso tsohle bokamoso 974 making Lesotho great
it again. Usamajolo Hubs and Hubs. Dr. November. Kena ya imeng wena mamedi. Kueng ufa molaita ho maka waleta sila ka sheng. Yo, doctor. Mo prophet. If batho ba ne ba ka tseba bophelo ba ngwana sekolo bo ntlafatswa ke ntho tse pedi. Sekolo seo a se tsamayang le mosuwe ya emapela hae. Ke dumelana le wena mono doctor. O utlwe? Ke utlwa hantle. O re ke ba iswa ka mona ka South Africa. Ona re bana ba sa kene dikolo ka mona. Ba iswa ka South Africa. Ba tshela mehlana. Ba iswa di private. Ba patalwa di transport ba iswa di private school hobane o batla ntho tse pedi. O batla sekolo se na le boiphihlelo le mosuwe ya na le boiphihlelo. Bokamoso ba ngwana modimo bo kerekeng a etsamayang le mothong ya emang ka pela hae. O fapana fela hore tsaba kae ke mang ya emang ka pela hae. Wa chama medi wa chama kuku wa salama la kabe. Wow! Lentswe la modimo wa tseba wena mamedi le hloka hore o le mamele. Mamela ba hlanka ba modimo ha ba bua. Phetho, kwele ntho tse ngata, kwele politiki e ngata, mamele ba hlanka ba modimo ha ba bua. O ka fosa le khwaba la ha. Ka fosa le khwaba la ha. Hi doctor. Jona tlo go jetse mo profeta. Yo. Ke rapelle shaba sanda te modimo khawana le sona. Ho nka mohao. Yeah. O ke go ba qetela tabe. Motho bona ntwe tsora ntate ka ra caravan ya motho o na le di DVD tsena tsa bomme bana ba robana nang le bonta. Mosadi eo o ne a yi a qophele Elisha hore a ke a fumane dijo ka mehla ha Elisha a feta mo o ne a yi a fapohele mme mosadi eo a mo phomosetse. Sheba mosadi eno o etsang. O tla timana e reng verse number 9 e reng mosadi eo a re ho monna wa hae ke hlokomela hore monna enwa ya fapohelang mona ka mehla ya fapohelang ho runa mona ka mehla ke monna ya halalelang wa modimo a wa yutlwa. Taba ya pele mosadi ya kgona ho bona hore hara ba profeta bohle ba teng Marielo wa ka ke Ago habala ka kile. tata wa nkutlo haraba profeta bohle ba ne ba le teng nakong eo mosadi eno kgona ho identify e leng wa hae. Yo. Matsatsing ana bana ba ntote modimo e mong le mong ba dina pina Brickbanton wherever is my home. Ba kena hohle sola ka ba re morena ba kena ke tsebe tsho jalo re wherever is my home ka ba eng mo mamedi batho ba kena hohle tsatsing motho kena so hohle fela mo kena ka ntle. I will never do that. Mo mamedi ka rata that is ba ba maluna le kene le di plekeng tse wrong because o hlolele go identify monna ya tshwereng dintho tsa hao. Mosadi yena a re yena ha ra ba profeta bohle. Namru ke o tlella mo profeta. A re monna wa hae ke hlokomela hore monna eno a fapoela monna ka mehla ke mo profeta wa modimo. Ha qetile se bo etsa a mo hlokomela. The first thing yo mosadi yona e etsang is to take care ka monna. Mo profeta once o ka tsiba motho ya tshwaretseng dintho tsa hao mo mamelo ka rata mo tlo mo tsotella. Ya. O tlo mo tsotella. Mo mamedi tlo go jwetsa ha hona motho ya servicang koloi ya ka next door. Ibile hona motho ya ka tselang koloi ya ka next door petrol. But o tsela yena yo tsebang hore wa benefita ho yona wa yo. Ya doctor jwalo. Number 2, ha hona motho ya jang restauranteng ena ya. Ha hona motho ya ka jang restauranteng ena ba lo patala restauranteng e nngwe. You pay mo jilente. Mamelo ka rata re na le batho ba re mamellang mahala hona jwale le tswa dikerekeng ha la utlwa letho le lotsa jwale tswana le jang full meal mara le tlo patala mona. Mara ke ra le ke la yetsa ntwe mara ke understand why because ba bomba bona ba tsebe re ba profeta ba bona ha ke me mona ke me jwala ka mo profeta bona modimo o rometse ho bona.
motho ntse ba pala ka pele gale ke re ba nehele ba ba sa nehele gale ke re ba nehele gale ke re nehelang monna gale ke ba kopa wa tseba ke re nehelang ke re nehelang ke tlo bua polelo modimo wa maphelo a lona sheba mosadi ena o etsa ka mora gore mosadi ena a realize a identify a kgone go hlokomela gore yena moprofeta ko aka ke lekgwabaleka a qalella go le hlokomela momamedi temane ya go qetele ke batlo mathela go yona kere e re a re kere utlwa verse 10 a re kere a he ka morinyana ka godimo marulelo re mmele bete le tafole le stool le le bone e le hore ka mehla ha re fapoetse a no phomola teng a re mmele ka more mo etse ka more ka godimo wa tswa bone ba re a re metse priority yeah a re metse number 1 listing ya rona hai verse number 11 ka letsatsi le leng Elisa fihla moo a kena ka tlung a phomola ka teng Elisa Rogers mohlanka wa hae a kompitsetse mosadi wa moshunela ha sa mmitsitse mosadi a fihla ema ka pelo Elisa a re ho mohlanka wa hae re ka o etsetsa eng re ka mo etsetsa eng o ikgathaditse haholo ka ho re hlokomela re ka o etsetsa eng na o na le seo re ka o buelang ka sona ho nkgosi kapa molaodi wa mabotho mosadi o araba a re ha ke tlitlibiswe ke le tshwara setjhaba sa heso verse number 14 Elisa a re jwale re ka o etsetsa eng Gehazi a re hana ngwana le monna wa hae o se a tsofetse verse number 15 Elisa a re mmitse ha sa mmitsitse mosadi eo a ema monyako verse number 16 Elisa a re isa o ka yona nako ena o tlabe o ena le mora mosadi eo a re we he mongaka moprofeta wa modimo o se ke wa thetsa le gabunyane la hao ke tshoswa ke verse 17 be ke kwala Bible verse 17 e bere empa mosadi eo a ithwala o ya ka popelo ere empa mosadi eo a ithwala mme ka yona nako eo ka sona selemo se hlahlamamo ere moamedi kopa ke balang empa mosadi eo a ithwala mme ka yona nako eo ka selemo se hlahlamang a beleha mora jwalo ka ha Elisha a mmolelletse qetile yo ke kopa botsa potso doctor modimo sebedise mang for mohlolo wa mosadi Elisha Elisha ba botsa hore re o etsetseng modimo sebedise mang Elisha hore mosadi ena o thole mohlolo wa tse o thuswe ke o kgona ho supa le ho bona ye leng wa hae moprofeta hey doctor we ke ka ho a reng ke hlokomela hore enwa moprofeta ko waka ebile tlo ke mo khipe ke mo behe bophelong ba ka re mo behe bophelong ba rona ha se la loser a re ke ra mo loser a re me behe bophelong ba rona mo mamedi ka ratang ba bang ba lona if ne le tseba hore ke mang ngabe le eme ka dikoloi mona ka pela ka bokamoso mona nkabe ke sa wele fatshe ho jana le ke ra tseba hore ke mang le dutse ka ramatwa lona le a rapela le batla thapelo le fast le mangwela lona a sa bina gwapa a tshomoile ko ithapela mo mamedi ha ona le tholetsa matso batho ba ithapela batho ba etsa mosadi yana le yana le Anna o ile iketsetsa a ithapela a ba fela voice until I realize hore ke na le motho ya nneleditsweng dintho tsa ka ya tlamehang ho ema pela ya tlameileng a bue polelo di mabophelo ba ka mo mamedi mantswa ka o qetela ke hore ho fihlella le tsibile hore ho fihlella modimo a o senoletse hore ke motho le nkena mo profeta wa hao le tlo sokola mo mamedi le tlo di change di kereke le di change di oli le di change di nepe tsa baruti ho fihlela le se mabotana le masoba di nepe se di wela fatshe ho fanyiwe sama wa fanyiwa sama mabota masoba ntato fanyiwe di nepe ho biwe sama sa Nigeria sa Limpopo sa Thabazimbi tsa di beuwe ba dutse ka di oli tsa mefuta ka ofela marona di ntho tse tshintshang ba ya dingake ba tshintshile dingaka ha se ka metho ka ramatwa ba Kriste ha ona le thole tshintshang bothata ke re fela le hlole ya go identify o bona mo profeta bophelo bao ke thusitswe ke hore ke gone ho bona mo profeta bophelo baka ya bophelo baka botshintshile mo mamedi mantswa ka o qetela ho fihlella modimo ga le thusa le tshwana le mosadi ena a gonneng go bona hore yena ke na mo profeta waka
ke yena ha ona emo yeo modimo a mo sebedisa bophelo baka ke yena o ba le ngwana ka baka la Elia qetile moprofeta le barapela ba qetile moprofeta hai ha o ile molai ene moprofeta kapa lekgwaba lao kapa moprofeta wao o tshwantsa be le matla hodima memeya a bue le memeo because ntwa ya rona ha se ana mali ya moya ana se ana mali mali empa ke memeya e busang le laolang ka go jetsa karabo ya Daniel e ne fasitse moyeng moruti o tshwanetse hore a be le matla le meyeng e ditshila mamedi ko paleng kurega moruti o tshwanetse a be le authority a be le matla a laole a laele le memeya because dintho tsa rona di faswa and if moruti a sena matla momamedi wa karata a o laola memeya a o laela baloi a o laela matemona momamedi ke modauta tlo go tsitso ba le moprofeta lenyoloi le neng le sena matla le le la diisa karabo ya Daniel o fihlela ntate modimo a realize hore karabo ya Daniel ke mo arabile letsatsi la pele empa ke sebedise lenyoloi le sle le wiki I go deeper. Lesa khone go deeper o fihlisa dintho tsa batho le thibelwang ke lenyolo la mmuso wa Satane ntate modimo a go re kentse le strong tsatsina re manyolo runa ba ruti re sana le manyolo re neleditswe dintho tse tshwantse di fihla batho and if o le mohlanka ntate modimo batho le week o tlo delay o tlo senya o tlo delay dikatlo tsa bana batho because baloi ba tlo tshwara dintho tsa batho ena bo sa kgolwetsa le toka baloi bo sa kgolwetsa le toka memeya ipuele doctor moprofeta sonta se se le se seng ke lona le memeya Dr. Bu because Jesus I mean Bible ntwa ye re lona ga se ana mali madimba re lona le memeya e busa meya e menyi tshware katlo ya Daniel mo mamedi ba ba lona le futsane se ke memeya and ka bo madi ba ga ona motho gona go lwantsha memeya eo e o futsane isitseng mesebetsi ya lona e tshwere memeya hona le moya ya boloi e faseng dintho tsa lona le robala le dintho busi di spiritual husband ke me moya that is why ring spiritual husband ho bolela hore ke monna wa semoya ke monna wa moya spiritual wife ntho robala le wena is spiritual and ka mo madima if mo profeta wa hao a sa tsibolo na ntwa memeya mo mamelo ka rata o tlotsa makereke go qetele se tshwana le bo usmana ba ne ke barapela o be ye ngakeng ya Sesotho fela ntse tsa makereke ene kereke e tsamaya lebitso la teng ka re ke a le bona ke holy fire mara ha ona le musi mo edo ngutli ha ona le musi mo holy fire of Jerusalem of international hallelujah ha ona le musi mo hey yeah ana batho ba teng ba boloka melao hore tla re rola ka sebe kereke ya teng ke international of the holy fire of Rupa of Jerusalem democratic of democratic Congress. Mabeli ya ka tswa ke kula tswe ke dog. O ke ta go motho tsa mara. Ka le tata mo. ba tata sena mama di kereke motho maoto a bohlokwa ba khutle bile ba nwa di treatment Hey. ke ntho e kgolo ampe kereke bile ke ena e tsang ditsebiso Doctor we. moprofeta Hey. Wa tseba bosiba la bararo ke tswile ke kula. Ka ba ka ngola drama queen a ke bone ka ke tla mosebetsing. Ka ba tha go emehanya. Ke ya ba ke a hopola hore no man. Kuna le mosebetsi ke tlameha ke o etse la bone le la bohlano. Wa go batla hore
ka ga le ga ntse ke o bona we ile tsa satane ka ntse ke o bona wena nantse ke batla o jetso motho ka ntse ke o bona nantse tsa ke a bona plan ena hawe ska nana ro ke a ke ibu ka re tlo kala ka o ya mosebetsing se ha ke qeta mono ke phethele baka lena le ke tshwanelang o le pheta o gata ka ba sarati ya doctor o profeta o sebetsa rona sa le mongata a hole a re nke ba babedi fela ba re ba rutlile qetile ke rapele bakudi mameli metsotsonyane mashome a mabedi a metso e mehlano re ya mane horeng ya leshome le metso e mmedi doctor o re o kopa ba babedi ba utlwileng lentswe ha e bontso le teng lapeng mono o utlwile lentswe doctor o tlo rapela o ka letsetsa nomoro ya 58585177 kapa o romele molaetsa wa WhatsApp nomorong yona eno ya 58585177 re tle re tsebe hore re utlwe hore na wena mo o teng o reng ha o tlile lentswe o bolele fela hore ke le utlwile dumela ngwaneso a re utlwile na o le utlwile lentswe ngwaneso di kena kereke hona mo ntate o tlo kena kereke mona ho rona ai ja o ka dira ba ndi sonta e kereke ga se dia na wena ntate o re sonta ho ha mo se tulela hona mo ai koranta to amora e ke thewela le bisita te ka le te mo tsare ke travel la di tseba han ngwaneso man wa tseba ko jwetse modimo ke kopa o hlonolofatse ka le e re ke tlo doctor bue hlonolofatse o di maha nka letsola ha o le be phahleng ya hao ntate wa ka tshela bikinyana ya mathe fela bikinyana ya mathe o be letsola ho hantle hodima phahla ya ho ke a rapela modimo wa ka ke lokola lehlohonolo la monena le favor e nngwe e tshosang ke rapela ka lebitso la Jesu ho be le kganya e mo etelang pele jwale ka kganya e neng kapa naledi e neng e etelle ba bohlale ba botjhabela e ba isa mo mora motho na tswaletswe teng modimo wa ka ke mo hlonolofatsa dinthong tsohle ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth in Jesus name amen amen pastor thank you ntate ngwaneso fumane hlonolofatso ngwaneso ke lebohile o re wa etsa jwang ha ba re to tate wa ba re etlo ka mo twa ngwaneso re lebohile haholo ya o re wa ba re etlo mahlomong ntate modimo ha ke ta fumana hlonolofatso re le bua ntate modimo ba re etlo ka nnete wa tswa hlonolofatso e tsa mota ya hey tshwanetse re etlo ntate ka rona le disira le tloa mameli 58585177 wow ntate o tla fumana hlonolofatso hona jwale ha ke tsebe rona mo moteng wena bo itlhopha jwang tlowe ha re utlwe rena o reng ha o sena ya time ngwaneso WhatsApp ya sebetsa ya sebetsa kgetlo nena nka o tlontlolla ha bohloko bona ba etsale teng WhatsApp dumela ndade waka ka le ntate le na ke ta ba se mo na se ta nnete ya ndate ya ndate ke le bo ha morabaki ndate morabaki we fela bikinyana ya mathe bikinyana e seng a mangata ntate ka ra letsola hao ha re qetile le behe phahleng ya hao ke kopa o bua mantswe a thapelo di mao le wena Facebook o etse jwalo ke a rapela modimo wa ka ya phelang ke bua polelo e tlo fetolang ntate yenwa for the rest ya bophelo ba hae ke mo rapela ka lebitso la Jesu ke gotlisetsa ganya le naledi ya hae le lehlohonolo hodima bophelo ba hae ka lebitso la Jesu wa Nazareth papa ke a leboha mo hlonolofatse in Jesus name amen amen ntate morabaki o fumane hlonolofatso ntate ya leboha ntate doctor o hlonolofaditse ka jeno a le dikile di ka nna
dumelang. hlonolofala ntate wa ka. Ntate ba nke metsi ke ba rapelle. Amen. Mamedi nka metsi a go rapelle lona ba kulang. Le wena Facebook mona nka metsi a lona ba kulang. Lona ba lo ramba ja le lo ramba robala le dintho. Mamedi wa karata nka metsi o tsele le tswai fela wena mamedi wa karata. Ha o qetile ha tsele nka metsi le matswai bua mantswana ka moraka a thapele re morana Jesu. Ho tloa tsatsing lena ke utlwa ke lokela ho dumela hore nna ke be ngwana wa hao ya pholisitsweng. E re morana Jesu Bible e re ha se ke dumetse ka pelo ya ka be ke confessa ka molomo wa ka o tlo ntshwarela le dibe tsohle tseo ke di entseng o hlakole magopo aka. E re morana Jesu ho tloa tsatsing lena ke roba le o cancela le o phumula dilekane tsohle tseo ke di entseng ka madi a diphoofolo empa ke tsa selekane ka madi a morana Jesu. E re morana Jesu o tloa tsatsing lena o tlo fetola bophelo baka ka molomo wa moprofeta wa ka. E re morana Jesu ho tloa tsatsing lena o tlo fetola bophelo baka o tlo sebedisa November jwalo ka lekgwaba laka jwalo ka mose wa ka ho fetola bophelo baka. E re morana Jesu ke mothotsi moprofeta wa bophelo baka ya tlo buang dipolelo ya tlo lokolla dinthong tsohle tse ne di tshwere. Momamedi wa karata ke nya monana ka rametsi ya hao ke rapele le wena ke kopa o rapela momamedi wa karata ke rapele ba na le dijeso ba lorang ba ja ba na le dintho tse tsamayang ka mpeng tsa lona. Momamedi ke a rapela ke nya monana ka rale metsi ya hao ke nya monana ka rametsi ya hao ngwana momamedi ke a rapela modimo wa ka ya lokileng moyo o halalelang ntate wa ka ya lokileng ka lebitso la morena Jesu lebitso le phelang modimo wa ka ya lokileng ke rapela ka lebitso la Kriste lebitso le nang le matla modimo wa ka lokileng ko wena ya yentseng o robe le letsha leo bakudi ba ne ba foliswa ke lona ko wena ya yentseng o robe le letswai leo Elisha a ileng a le sebedisa motseng wa Jeriko. Modimo ka ke nka metsi ena ke nka letswai lena ke le rapela ka lebitso la Jesu mo letsoho laka le sa kgone ho fihla teng ka ra dipopelo tsa basadi bana ka ra botona ba bontate bana ke rapela letswai lena ke rapela metsi ena ho ntsha dijeso tsohle tsa baloi ho cancela ho sinya ho nyupisa diplane tsa baloi. Modimo ka ke rapela ntate wa ka lokileng morana Jesu o buile le metsi a utlwa a fetwa wine papa ke rapela metsi ena tsatsing lena kwa rapela o ra fetwa madi a morana Jesu o lokolla ba kulang le o lokolla ba tlangweng ka lebitso la Jesu. Momamedi e re ke nwa madi a morana Jesu tshwara metsi ena e re ke nwa madi a morana Jesu ha o qetile a nwe momamedi a nwe kaofela a nwe o a nwe ka nkane momamedi wa karata o a nwe ka nkane ha o qetile momamedi wa karata o bonka menwana meraro o e beha hodima leleme la hao tjena o nke menwana e meraro e beha hodima leleme la hao bake pele o etsa jwalo bua mantswana o re sejeso se seng le se seng se ne se tlamme bophelo baka se tlamme ditjhelete tsa ka se tlamme dintho tsohle tsa ka tsatsing lena se a tswa beha menwana meraro momamedi wa karata ha o qetile ke tlo count of fihlela ho 3 le tlo hlatsa ba bang ho tlo tswa dintho modimo wa ka ha ba lokolohe ba ya jeswa ba ya nweswa ke a di ntsha dintho tseno 1 ke ba rapella 2 ke ba rapella 3 hlatsa modimo ka ba hlatse ba lokolohe ka lebitso la morena Jesu ka lebitso la morena Jesu ka lebitso la morena Jesu. Momamedi tshela metsi a mangape tshela metsi a malao se wa tshele letswai kgetlhong tshela metsi a mang a tshware momamedi e re ke madi a morena Jesu e re ke madi ha o qetile a nwe momamedi a nwe le wena Facebookong a nwe e re ke madi a morena Jesu ha o qetile beha menwana meraro di baleleme hona o jwale ka pelenyana ko beha momamedi ke count of fihlela ho 3 o tlo hlatsa 1 ha ba hlatse morena Jesu 2 ha ba hlatse 3 hlatsa modimo ka ba hlatse ha ba hlatse moya ala ka ba hlatse ha ba lokolohe dintho tsa bona di lokolohe ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Momamedi tshela letswai le lengata ka ra letsoho la hao
o le tshware o hlape ka lona for 3 days o le tshele ka rametsi o hlapang ka ona for 3 days momamedi hoseng momamedi o nke letswai lena leo ke tlo le rapellang o le tshele ka rametsi o tlo hlapang ka ona ga o qetile o hlape ka metsi a momamedi o ke ratang ene o bue gore ke tlo hlapa ka letswai leo moruti moprofeta wa ka a le rapelletseng momamedi tshwara metsi ao letswai leo modimo a ka ke a rapela moyo galang baebile re baprofeta ba tla moprofeta Elisha baprofeta ba Jeriko ba re ho Elisha ba re motse wa rona o dutse motleng empa metsi a teng a ya baba re utlwa moprofeta modimo re ntle le letswai le tshetse ka ra sekotlolo e re baebile Elisha nka letswai a ya mohloding wa sediba a fihla tshela letswai mme letswai la fetola metsi a neng a baba modimo ka ke rapela bao mmele ya bona e ba babalang ba kentswe seqitho ba kentswe senyama bao dintho tsa bona di fasitseng ha ba hlapa ka letswai lena leo ke le rapelletseng leo ke buileng polelo ho lona modimo ka maemo a maphelo a bona tlo tšhentšha ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth in Jesus name amen. Thank you moprofeta. Doctor ke kopela au sikino ditapelo ka nnete eno yena ka nnete ke a mo kopela Dr. pele o ka wa tsamaya bana ba re jetse ya le mong fela re jetse o etsa etseng a ba qeta o nanetse ya do yeno a reng moprofeta molaetsa wa hayo re ntate mahapane Dr. November o bua nnete baloi ha ba batla ho senya ka bophelo ba ngwana ba etsa fela ntate ke na le mme wa ka a nang le bothata ba kelello re mathile hohle re kgathetse nna ke dilemo di 34 a ke so nyame mohlankana wa ka a mphoqa re ne re se re le morerong wa lenyalo yaba wa mphoqa ka 2023 February ke le mamela ka mehla ene Pastor November o ntsosolosa moya ka mehla ke ausi Lerato Seapoint ke kopa mme wa hae ha ana o lahlehetswe ke kelello wa opela ke rapeletse motho ya lahletsweng ye mme wa ya lahletsweng yes doctor di a etsahala ntate ene ke eno jwa di a etsahala ke ena ausi wa ka ene ha o ka mmona doctor spono no se jwang sa ngwana bana a re ha so nyalo ngwana motla ka o na le dilemo tse kae 34 years 34 momamedi nomoro tsa ka mona ka Lesotho ausi wa ka ke kopa le ikopanye le nna hapse na le etseditse monyetla wa hore le tle ho nna sonta se fitile ithute ngotla ho nna le tlo kopana le nna wena mmamedi wa ka ratang le ho sane ke teng mona show nyane ya Drama Queen ka 11 o'clock mmamedi wa ka ratang le ho sane ke teng mona nomoro ya ka se yona yena batho jole ya ka nomoro ya ka mona ka Lesotho mamedi wa ka ratang a gore ke isebe ka pelenyana mamedi wa ka ratang ba re jetse fela ka pelenyana ho etsa etseng mamedi ha tsa shaba nomoro wa hae ne re letsetse re utlwe hore na ha thapelo e fihla ho wena ho etsahetse jwang thapelo ke ena e bona ntate ke shebeletse ke motho wa kae o se o rapetse sheba tlase mo London UK ibile watch ore I mean UK London o shebeletse le qaphela ka la Facebook ha mamedi nomoro tse le ka la nthola mo tsona ke 073 202 90 79 ke di pheta 073 202 90 79 ina WhatsApp ba ka romela WhatsApp ba ka mfounela ho yona ijaza taxi ba ya ka ke man nomoro mo profeta eno ke tsba ona le yona mo profeta wa ka doctor wa bona ina ya Lesotho ina ke sebedisi ya hore ke yona fela ke a tseba hore 58881 ibile ke store doctor ke tse store ntate ke nomoro ya ka ya ke bitla go qetela ntate 5 man 57 momamedi 11 58881 sheba lebeletse ke batho ba o kae sheba tlase man Botswana
ba Botswana ya ke Botswana mo batho ntse ba mametse ke bona hore Botswana ba ke ene le bona ka nnete 57 momamedi ke nomoro tsa ka Lesotho 11 58 588 e qaleng that 57 11 588 1 thank you Moprofeta 57 ke a ipeta mamedi la o qetela 5711 588 1 ke ona mo o tla fumana Dr. November hona teng. Moprofeta modimo a hlonolofatse batho. Amen. Mamedi ka manta ke na le TikTok ka 9 o'clock bosigo. Mara ho sane ka 10:11 10:12 ke temon Bokamoso FM. Modimo le bless haholo. Le lona Facebook modimo le bless haholo. Bokamoso FM ke na le lona pe le drama queen sane ka 10:11 hoseng. God bless you.